Në 2 vitet e fundit u zbatuan 350 milion euro për projekte zhvillimore dhe infrastrukturore në për disa komuna të vendit, tha zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski. Në takimin me kryetarët e komunave dhe krerët e BNVL-s si dhe përfaqësuesit e Bankës Botërore, ku zhvilluan diskutime për zbatimin e projekteve në për komuna. Денеска ќе зборуваме за проектот за локални патишта, во кој што за 2 години, во период од јуни 24 до јуни 2026 година, се склучени договори во вредност од 25,3 милиони евра за реконструкција на локални патишта во општините. Рехабилитирани се 96 улици во 72 општини, во вкупна должина од 72 километри, а во фаза на реконструкција се уште 31 километар патишта, што значи дека некаде околу 103 километри патишта се рехабилитирани, изградени целосно нови или во тек на изградба во овој момент. Kryetari i qytetit të Shkupit njëherë si kryesues i bashkësisë së njësive të veçëverisë lokale Orce Gjeorgjevski, tha se përkushtimi nëpër komunat periferike do të jetë edhe për zhvillimin urban të atyre vendbanimeve dhe përmirësim të jetës së qytetarëve për të pasur lidhshmëri infrastrukturore. Со обраќање решенија кои што започнавме како град Скопје интензивно да ги работиме некои од почеток, како што е булеварот Македонија или познат во јавноста како Лимак, но и сите оние останати проекти од минатото кои што повеќе децении беа во една фаза на хибернација. Секаде особен акцент ставаме на мобилноста и на велосипедската инфраструктура, пешачките патеки и се останато што би значило нудење на подобра алтернатива и можности за граѓаните за движење, освен со патничките. Të gjitha këto nisma komunale janë bërë në bashkëpunim me Bankën Botërore si mbështetje e qeverisë për veçëverisjen lokale. Ajo ka pasur tashmë 2 thirrje, një në vitin 2024, tjetra në 2025, me një vlerë totale prej 350 milion eurosh për zbatimin e projekteve lokale dhe nëse i shtohen kësaj edhe projektet që po zbatohen me mbështetjen e Bankës Botërore, atëherë autoritetet thanë se vlera është shumë më e madhe.